Филипп Гарлеша Хлопков атын сүгөр осколага университетский класс аллы тәркеле һәҗәбет. Оны тәңә бу осколага беге медиа кластер үлеләрен китәбилесе бит. Бу осколага университетский класс аллыта алус кескилләхти ханыбын. Тодите оскола Филипп Гарлеша Хлопков атын сүгөр кине биллилах политический государственный деятель, он публицист, журналист, редактор это. Он Босколага журналистика өттүнен сайыннарга оолорга бар өттүнен тирах бар диханыбын онна бихи багасанабыт ханемит осколаттан эме ахлопка курду билилер журналист таксы демит эренебит. Бүгүн дәрәһиңә бихиге төрүк остолга алар филологический факультет Ушталларын, онна өрнәчләрен китары темет сөбелестибет, көсеттибет, медиа-центр туһунан кратык сылдаттыбыт. Алыс интересный булла, алыс наксыдактык ишедик иттем, хаятым элбага биллем. Ла тахпына журналистика барабын демен точно бардым. 5 са, 6 са, 7 са, 6 са класстар билер, бии медиа класстары аренелер бит. Ол кудук университетский классы дем болар. Хатугулу илинни федеральный университеты кыта договор төсемет, бу бии олобут практикаларын, үйрәттерин бартын бу именно медиа классынан, медиа журналистикадан бараттарген көрөбүт. Бу топут биеха бик күнен олуата, бу кастагы Лекентен холна, но там хамит тюмик тияга бу бүгүнгү күн болар. Ол бетел бие олып бу мантан бу класстар алымтарын кенттен медиа журналисты болуктарын хөп, блогерде болуктарын сөп, оннан нучатылын ушкалдары мен болуктарын сөп. Бу неша биега бу бие луспулгар болбакка бүтүн республикага ага студиян ханы бие, оннан бие луспулгар именно бу мандык аралары ген Долгутулах, онтан бияха ухан эпетнес болар. Ханнык бар көрүнгө бие бигүлөлөп, онтан олобутун бу эгге сыгырып, онна тенкеп битен бага ханалап.